dobrih 7-8 puta ovako povukao do Zagreba 5 sati autobusom, bio u Zagrebu sat i po 2 da se vratio nazad u Split 5 sati. To ću sad napraviti, jer došli smo prije 25-30 minuta i vratit ću se busom, zavisi kad završimo, a nemojte nas dugo zadržavati, molim vas. Ako se tebi žuri, možeš odmah. Da to rešimo. Ne, to nije to, treba to zaslužiti. Dakle, ovako, Mario Glavaš je jedan čudan tip kojeg sam ja spasio opće bijedi, jer sam ga natjerao da se dalje bavi svojim sektorom, on je IT-evac u banci. Još da je farmakolog u banci, to je apsolutno najodvratnije od svega što čovjek može zamisliti, a IT-evac u banci to je da ga mučiš pa ubiješ, a ne samo mučiš dok ne sretne. No, ja kako sam ja godinama odbijao rukopise, on je shvatio da je dobro da završi svoju, elektrotehniku, informatiku, tako nešto. Pa se sad zaposlio u banci, pa stigne i pisati, ima novaca i stigne doći iz Splita u Zagreb i zapravo se što ubere nagradu od Bijelog polja na vrh jezika nadalje. Dobio si nekakvu nagradu, ako se ne varam, da mi malo objasnio, sam bio u nekim lošim danima tada, kada sam mi poslao to anketno pitanje za razvoj nekakvih aplikacija, o čemu se tu radilo? Pa da, dobio sam nagradu prije 3 mjeseca za najbolju poslovnu ideju na nivou Republike Hrvatske. Riječ je o web servisu za građane pod nazivom boljigrad.hr koji će zaživjeti u drugom dijelu godine, koji nas 3 programera Lumena razvijamo doma u slobodnim satima kojih je malo. Web servis koji će omogućiti građanima da u svako doba dana, 24 sata dnevno, s mjesta na kojem se nalaze, prijavljuju prijedloge iz svoje okoline, svog kvarta, svoga grada i onda se svi aktivno uhvate tih prijedloga, odnosno glasuju svakodnevno, ne svako 4 godine i onda se stvara ljestvica što građani svakodnevno misle da je bitno napraviti u njihovom gradu, prosljeđuje se gradskim vlastima i na kraju godine stvarno vidite jesu li oni radili što građani žele ili nisu. Imate konkretne dokaze. Ovo smo mi prijavili, ovo ste vi riješili ili niste riješili. Tako da ideja na koju stvarno sam ponosan tom idejom i jedno čekam da zaživi i vjerujem da će bar 3 ljudi od vas ovdje prisutnih koristiti taj web servis. To je dakle dobra platforma za svađanje sa institucijama, ti si potom dosta poznat. Sklađi se s Tekovom, sa svim s kime stigneš ako se ne varam. Ja poznat sam kao konfliktna osoba kad su u pitanju teleoperateri, mobilne kompanije. Do sada sam ih sve promijenio, sa svakim sam imao nekakav spor i moram se pohvaliti, sve sam dobio do prije mjesec dana kad je došla odbijenica, ne znam koji je to stupanj bio, išao sam na neku najveću agenciju u Hrvatskoj, došla odbijenica, ne možemo vam dati, ne možemo, od Hakoma, ali drugostupanjsko vijeće Hakoma, je reklo ne možemo mi vama dati detaljan ispis poziva vašeg računa, to što pišu nule ste vi potrošili, ne možete vi znati koliko stvarno taj poziv košta. I onda sad razmišljam i tražim savjet, ako ima koji pravnik, o pokretanju parnice na Visokom trgovačkom sudu, jer ja mislim da... Što tamo? Dobro. Mislim da odustajem od parnice. Osim toga dobio si u Bijelom polju nagradu koja će se opredmetiti isto u knjizi. Reci nam nešto o tom Bijelom polju u Crnoj Gori. Crna Gora je država, sad nećemo pričati sve, dakle imamo kao prvo država koja se zove Crna Gora. U Crnoj Gori je što? Bijelo polje. Što obrnuto crno, bijelo, gora, polje. A Bijelo polje nije Bijelo polje. Bijelo polje je grad. Dakle imamo Crna Gora, Bijelo polje, to nije polje nego grad. Ima gradonačelnika. Gradonačelnik se zove Tarzan. Dakle, ponavljam, Bijelog polja, to je grad, gradonačelnik se zove Tarzan. A predsjeda Milošević. Ali više nije tako, sada je on zapravo ministar poljoprivrede Crne Gore, više nije gradonačelnik Bijele polje. Jedno bilo udobivno iskustvo, bili smo tamo Mario i ja zajedno.